Merhaba aziz dostlar, canlı ses istedadlar yarışı ozışını devam ete. Bugün bizim sanımızda Kırım'ın çeşit köşelerinden kelgen yaş istedatlı oyuncular olacak. Bilemiz ki Kırım Tatar oyunlarında yigitler cesur, kartal gibi, kızlar ise nazik akkuşlar Gulizar, olmak gerek. sen galiba jüri azaları yerinde oturup özünü jüri azası olarak duyasın. Ne için yok? Çünkü bizim jüri azalarımız var, bizge ise yayını başlamak gerek. Demek biz başlayımız. Selamünaleyküm, senin adın ne? Emil, Emil, sen kaç yaşındasın? 11 yaşındayım. Kırım Tatar oyunlarıyla uğraşasın, bilem nasıl oyun takımına katmaysın? Fidan ansambl. Demek senin hocan Elmar Hüseyinov, öyle mi? Öyle. Emil, ya sen bizge master klası olarak bir şey gösterirsin, bir oyunun kısa kısmını gösterirsin mi? Gösteririm. Buyur. Gerçekten de buna Kırım Tatar oyunlarında oğlanlar kartal gibi oynayırlar. Pek güzel Emil, jüri azalarımız seni endi bekley. Onun için ben seni sanaha davet edeyim. Çap. Selamünaleyküm. Алейкум selam. Senin adın nasıl? Emil, Sen haydan bizge geldin? Ahmetçe'den. Nasıl oyun oynayacaksın? Bayram oyunu. Maşallah, buyur. Афера, Эмиль. Пек якши ойнадың. Ама экран на месте стоял. Надо было больше всю сцену, да, взять? Sağ olun. Maşallah. Bizim iştirakçılarımız sizni tanış etmeye devam edelim. Selamünaleyküm, senin adın ne? Emir, Emir, sen kaç yaşındasın? 12. Emir, bizim jüri azalarımızga nasıl oyunlarını hazırladın? Dostlar oyunu. Dostlar oyunu. Demek dostlar oyununu şimdi göstereceksin, ya? Ya senin dostların çok? Evet. Menimce onlar sana bugün kol tutarlar ve ben seni sanaha davet edeyim. Buyur. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Senin adın ne? Emir, Emir, sen haydan geldin bizge? Ahmetcik. Nasıl ansambulde sen oynarsın? Fidan Fidan ansambulde. Ne oynayacaksın bugün bizge? Dostluk oyunu. Heyecanlanasın? Переживаешь? Да. Buyur, biz bekleyik.
Эмир, машалла сага. Сен пек яхшы ойнадың, картал кебе ойнадың. Біз бегендік. Енді екінші ойынды да беклейік. Олар екісі де іштирак Олар етелер. эксілер иштирак етелер. Эксі бір ансамбльге қатмайлар. Қайсы ансамбльге? Фидан. Машалла егетлерге. Машалла. Чо güzel oynadınız ama лезгинка ойны лучше станцевали, чем крымско-татарский. А надо было наоборот. Красавцы, орлы, все сделали четко, но в крымско-татарском немного плавали, корпус плавал. Сейчас Осман Ага вам покажет движение, Арикет, а вы повторите крымско-татарский. Айда! Давай, Эмиль! Эмиль! Голос! Хоп! Sağ olun. Bakınız nasıl Dilber ve pek nazik kız çıkmışke geldi. Senin adın ne? Elmas. Elmas, sen kaç yaşındasın? 7. 7 yaşındasın. Kırım Tatar oyunlarını seviyorsun mu? Ben sana muvaffakiyetler dileyim. Heyecanlanma. Her şey güzel olacak. Ve testten senin çıkışını görecekmiz. Selam aleyküm. Benim adım Elmas. Soyadım Kortaliyeva. Mağa 7 yaş. Men келдім Киричтен. Men bugün oynayacağım Gül Bahçada Haydırma ve Vatanda Oyun. Elmas, maşallah sağa. Elmas, sen çiçek gibi
Олдын, машалла саға. Қолчықлар пек назик еді. Озын пек назик. Машалла саға қызым. Машалла, сағыл саға. Elmas. Maşallah kızım. Maşallah. Sen yıldızçık gibi edin. Sağ ol. Pek... Sen aytmağa isteysin bir şey. Ayt kızım. Bayrak tutam kolumda, birlik olsun halkımız, bilsin herkes Kırım'da, bu bizim bayrağımız. Sağ ol. Да bir güzel iştirakçımız Kırım'ın merkezinden Ahmetçik şehrinden bizge geldi. Senin adın ne? Sivila. Sivila, sen Kırım Tatar oyunlarını pek sevesin, öyle mi? Galiba sen biraz heyecanlanasın, menimce heyecanlanmağa gerek mi? Şimdi bizim jüri azalarımız senin çıkışını seyredecek, lakin en esası yüzünde tebessüm olsun. Geliştik? Kulas çık ve çap sanağa. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Sen adın ne? Sivila. Siviliçka, sen haydan geldin? Ahmetcik'ten. Nasıl ansambulden? Yıldızlar. Maşallah. Ne oynayacaksın bugün? Emir Celal ve Haytarma. Maşallah, buyur. Pek heyecanlanma. Kim sadece heyecanlanasız ya kızınız? Bilmem. Ben galiba. Bu da heyecanlanma.
Севиля, машалла саға, сен пек назик ойнадың, пек қыз кеби, құш кеби ойнадың, парладың бұл санада, машалла. Сау болыңыз. Севиличка, біраз музыканы dinlemek керексің. Яқшы? Яқшы. Сау ol саға. Машалла. Севиличка, пек яқшы ойнадың, машалла саға. Күн девамында қиметлі жюри азаларымыз біздің балаларымыздың чықышларына пай пішті. Не есе, о қадар бекленілген davetnameler менің қолымда. Амма кім оларны алacak? Жюри азаларымыз шынды бұл инсанларның адларыны сеслендірежек. Сізге сөз. Балачықлар, сіз әпіңіз машалла. Сіз әпіңіз бүгін йылдыз кеби бұл санада ойнадыңыз. Севиля Мураха, сен хуш кеби едің. Эльмас, сен ифачық йылдыз кеби олдың бұл санада. Чипчечік бізін. Оғланлар, сіз қартал кеби ойнадыңыз. Ләкин бұл иштрақ енді исем davetnameni ала. Севиля Мурахас. Эмир Амзаев. Эмиль Исмаилов. Эльмас. Сен келечек йылда ифачех йылдыз олмажасың, сен балабан, йылтыраған йылдыз мында кележесің. Сені 7 яшын бізге ашчық келішмей. Унчун сендан ифачех текаран ос и балабан йылдыз кеби парлап мында кел. Біз сені пек беклейміз. Гүлжар қалба біз яйыны битермедік. Шығаралар бізді. Бағышларсыз. Үрметлі достлар, бұл ноқтада біз сізлермен сағылықлашмаға мечбурмыз. Эклерде көрішейік. Сағылықнен қалыңыз.